Para, larun kamera. Kublai pi baro. Nak benta baro ke Jepang jong ke met jongi ki breu. Ke dawai ke don be. Bat ki don du bonjai. Hendra ya ke Jepang jong ke jing sgo. Jong ke jingmu je berkat. La pun pengkoi. Tan ba om jubna ba don doktor pat. Kai kata ke Jepang jong ke jing sgo jong ni. Ke jing pitar, ke jing koi, ke jing pihui, ke jing kwan lalot. Berbon kiai ki bakan rai bah mentaki por. Kau ke Jepang jong ke jing sgo jong ni ki breu. Ke babara borok ni ya don lem. Kadai ke Jepang jong ke jing long theli ni ke jing sgo marwai. Don ke balong marwai namar bom don pararok. Don pat ke balong marwai namar bom don ke ba kam dan jam. Don pat namar ba isi dut ki breu. Don pat namar ke jing bom don jiksuk haying asem. Don pat cuba jet bandong marwai. Pat bon kita balai ko jai balai ko skit ke pelong ini berskau marwai. Kami ke jisu marwai kelong ke beteli bah wala ada ni don hab deng ke jimpon kam bon jamru. Ni haba hui hai ke yat ke yang ru. Ikai ke dawai jong kami ke jisu marwai ke babara nang ni brain penon kam. Pada dulu. Kadai ke mobile phone. Ke mobile phone kelong don kam ha mentaki por menta bang ni keren parlok parajor. Bana jan bana jengai. Malam bajong ka, lek pun kiai ke persuk yang sibon, pelak ikam kejam juni. Ke bamabat ke lomba, ke mobile ru ke lomba pas ni habon kirukom. Kibri mentah ki pelut por kambon bat ke mobile, ban hakiwai pat kikam. Halip ki sengkin ki ihi bat kibreu ki bon kam, hakaban lekai bat ki mobile. Hado badon ki balit hanala, don ki ba hap syarit syaram, don ki bayap accident, lembuk para breu. Kelen nak ban bendi, om yos noh bakan kibreu, bakum tak tertep. Dan bat kiba hui hai bini keren bat parlok, bana sejgai, andai bat parlok besong sendak pat, bon kam kelek mobile temban, hak jika bini keren ya kanaru. Dan bat kiba sulap maid, balak games, maid labas ni, om jui dan posho balak ikoi pat ikam kiba kam don kamru. Dan pat kiba nak sinak ban belia ke mobile phone ban pay mano bapa message hak WhatsApp ni Facebook ni Twitter. Dan sudah tiap ikam message notification di mobile tu, dan suka apa yang ni marmar, bapa mano ba comments ni mano ba like ki post ni. Dan pat kiba ham pikir ya ke mobile phone ban ni lade bagi perlu perjual. Dan kiba kajian menjiatan namar ke mobile phone. Dan pat kiba sulap me bagi sini ban kebayan kena ban yo selfie kiba best ban post ik perlu hak Facebook ban ke WhatsApp. Dan pat kiba artli ni like ni mobile phone, man bon plat SIM card kiba bendon kam. Dan pat kiba tiap me tiap yom ada benda saw hikmat dalam me kaya chat di Facebook di WhatsApp. Dan dulu kiba dan friend sibon ha Facebook ban WhatsApp. Ndrai hak siapa don tan kuwi perlu ku kiba nilang pan chania. Balai babaro nangi nilong kuning tanggung nama ke mobile phone. Kejuba kedai ba, kejikin jengin ta kelang boring ba. Na yeng hakam banakam hayeng. Na yeng sa school bana school sa yeng. Na yeng sa college bana college sa yeng. Kejikin kelang kumjo si kumjo, kajo si kajo. Om don e kebalaan pun kemen ni pun bernyai ni hakane kajut bamenta kumu bernya mobile phone. Hakum kene kerkom kapelong ya ubreu ban long teli hapo na de bat kaji som marwe wala preng kaji bon kamro. Hangta ken ke mobile phone ke penbernya penjak bori pen pastime no ya ubreu hakita kipor bo sul marwe sul teli. Munshwa polong don ke mobile phone kibreu penbernya yelde dan balik cash yang parok parajor bantit ya sup kaduk jungki. Kikina aru kijuile kai pun jadi kijile kai kum kijile kai point marble lendos kalaidur ila sotong ko ila ya be imir marble ne ya mir pisa football cricket bon ba kijile kai ba per nilai penilai kai man kapo dan jisu shit ba teng mi ki pa jungi ki haban sempat teng ini mangimnang shu ber kre ko isla jungi terbanang mi ki por menta kikina kin long shu kunta ki pelut por wa page ki TV lekai games ki mobile browse ki internet bon ki ba kani ka juk media technology ai ki mi ki paru men na ki kon ki le kunta namar ki perkar ba ki kon income subsidy la ki shong haying asem ban kebalai ka di perok ki basneu
Kadang kena aru ke kon ke jungi kilek kia ban lek subha para kena menekan hoy risa menekan men subha kitrai nak lahir asam la sai kinong kumno kiru isu marwai lada umdon kini ki aka hagas injoki lain baga Facebook ke WhatsApp Instagram kijak games like project like skit ki selfie kijak apps bangun jai ki breu ki yo ya kata jing pen bernya pan penjak ji semua marwai ji semua boring jong kajing im memang mobile phone ki breu ki yo access to dekat ke bagi kuat ban yo ini yo semua ki mobile data menta na mari competition apa lagi company berpair dan kam pelong yang ni pen bernya ya lade bat ki mobile kan dak slide show yo kan net balance ni kan load oh yang la ban len bat ban sule kiar ke jim ha jong kini ki baro tang ba ha ba khado pat anda ki pai sani bha ke ai go pelong yang ni ban long shim sim ke mobile kedai ji su thali ada omdon maka kaman shwa dia su bha pang ka drug addiction bakat to kan neki bre filong addict bat mentaru don hit bat dunan ndai minta kipor don sa kan neki mobile addiction kebajan barok nangi don nado ki kun ria juni kena rit kena school kena college kemi ki pa betre bella betre sarkar ne try business tu tingok lut hakan neki mobile addiction memang kalau pendernya bhai ni bon bagi kami pa jungi kim don po ban pelut bagi phone ki jingki andrai bakal le games le Facebook ban le WhatsApp patte kerhai ke por kan sunyo bagi khon ru ki kwa lem ban le kai mobile lang bagi kami ki pa kai ke daw jung kane mo ke daw ru kalong ba kai bakenja perte kalong ba kring bhai ni ki breu ba ruspa ki sarong ni ke jinyo jingkor jingki ki kali ki yeng kisen krem ke bet andai habadon ke mobile pat wat ki baduk basukru pen i sarong no dak ki mobile kam rem wala kimla pen i dak kali ni dak yeng kesen ni dak rem ke bet bani so ko jo kerdan lang para breu nak kawai ke daw kalong bara nangi ni be si ki perte kembang ni tibi ba ka si perte kana mla pen hun ni namar kata ke ji su thli hangi nimla pen dam dak ni ke baro kam tam ru ba ki breu menta ki be sala ki kam ki jam bat ni don jaka syuhi bani kan di khana bani lekai ni sno bernya batum ta ter ana ki bre bidon por bani kan di khana ru kan mi tangi khana lorli tin bisni ki babon nangi yim kwa ondon benta hakum kan ka kem ni pelongi ke mobile kan pendap kan ni jing thli jungi ka pen bernya pen por baik masgap aka baro namba jungka ikut noi pendapat kata jing thli ni semua merway ini apa kita juga pelong bala dah tidak pai sekini ki bekerja pertai mobile mereka internet TV ke ayat ini kim pun setia tu pai dua ki bekerja masih yang itu mana pemban ke mobile cuci mobile kalau kedau jangkun ki jot ayeng sen haji dia jadi para bre haji pang pun jai haji long dependent jongi jing jinga jongi now play nak balang ru baru kajing long thali yisu marwe jungi la pin plut por ba ko mobile jupi haki ba sai so kan jing la kam ba shibon ni de ban plut ka por jungi ni ko ning sha bani kren ba blay ba kajing dua shi sem ba da pule ka te ni jungu man pen hai pen san ba ko ti jungi ban ka ba dom ki haba ki pen wait por ba dan su ba ka le kai mobile ni jude hero ban ai ki ko ni ti jungi da ke mobile ko ji le kai ka ta ban ai ki lagi kon mun reu ni ke kali ba ki we ji le kai ki phanari da phile kum ta kilong ba ai drugs ki kena anda ki long adik la shai ki sa so tho ke ko ban supung ko no tu ai ba ko mobile phone ke internet ke TV kilong na benta ki jinun ka ba ko na benta jinun pendon kam bakla tu aga pin 60 por show ham bon maki mobile jupi ham tam hai ka tu ki po ba tisno marway to pendak ya kata jing thli jing pi jing duai kam ba ba sai so kum ta ter kit bok ker weng ki baro tin perkhat bon sen pang kane yo ba ke mobile phone kalong pan ban ka blay ka bodon ha pocket jupi la pikir ni ban pulut po ba ka mobile jupi ka we na ka daw ka dai ba kisno marway kisno thli ani ro Jesus Christ you know amen.